Hello, lookupur. Breaking news. जोंना रानडन ओंखाम संग्रा स्कुलनि ओंखाम संग्राफोरनि थाखाय गाहाम खौरां जोंना सीएम बिथांमोनखौ एसे बारायना होबाय स्टेट सरकारनिफ्राय 1000 आरो सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय 1000 मोनैजों प्लास खालामो 2000 जोंना से बिथा मा बुंमोखो नायलांबाय थादो नैबे भिडिअखौ अब्लानो बुजिनो हागोन सरकारे 500 टका আগতে দি আছিল কেন্দ্ৰ 1000 দি আছিল এতিয়া কেন্দ্ৰ 1000 দিব ৰাজ্য 1000 দিব টোটাল 2000 টকা এগৰাকী মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাইদৱে ৰান্ধনীয়ে লাভ কৰিব আৰু এই আঁচনিটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাজ্য চৰকাৰে 108 কোটি টকা খৰচ কৰিব লাগিব